也中国迄支手毋若存入到咱台湾。尼泊尔政府讲，伊要建设智慧城市，伫因的首都装大量的监视器。好，这个设备是对中国来的。也中国的监视器伫流亡的总林因店的社区是装愈侪，都惊互中国监控当地居民真不安。伫加德满都的博达哈大佛塔，大佛的目睭看到下凯众生、金泰富军、道路边巷仔底，拢采满几落清代对中国来的监视点影镜头，互富军西族人社区的民众心内拢惊惊。These things are scary because the cameras are look same as the Lhasa cameras, you know. 今年尼泊尔政府对加德满都的监视器系统做大规模技术升级。主要是要建造智慧城市，保障交通加公共安全。不过已经出现所谓违反监控学生加抗疫人士的隐忧。一寡监视器加云端系统，最后拢是中国的大华加海港威信两间大厂制作供应。中国企业亲像华为、中兴，也伫尼泊尔快速扩张。自城市到边境的山顶，监控设施四围拢具，海外西藏人就算已经流亡，依然感受到正大压力。Chinese pressure ले तिम्रो त्यो तिब्बतन सेटलमेन्ट गरेर के गर्छ त्यो हाम्रो एन्टी एक्टिभिटिज के गर्छ तपाईँ यो देखाउनु पर्छ देखायो भने फेरि यिनीहरूले केही पाउँछ कि ता न्य जिया त जेगो न्युम्बा जोगुन्दो तनी ngatsula ji wire ka niling kha yor da yin na ngatsula shelo kan jo mo chok cha ta chi chi ngatsula ji shelo ya so na khosun zen jo ga gen这个 dimizere 尼泊尔伫咧经济基础建设一个科技，拢正依靠中国的资金加企业的支持，加北京关系正密切。美联社报道，尼泊尔警方会配合中国的立场，伫西藏恐怖或者是达赖喇嘛生日这款敏感的纪念日前后，控制反华加挺西藏的活动，甚至提前掠人，限制西藏人伫当地行动自由，也有声音。以前每年拢有几落千的西藏人伫尼泊尔要求庇护，不过去年只敢剩个位数。有真侪西藏人怎么也选择要离开？伫咧尼泊尔的西藏人人口已经自2万多人减到剩一半，甚至更较少。公司新闻，施惠中北京。